Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mace ya mafi ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala abu ne ke yanti Isa ibn gane mai Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mu hadith nga singa hadith eno omuntu agyegemaku oba singa omuntu yegema ku bigambo ebyo era kwesanga Allah subhanahu wa ta'ala amuwaire obulungi kuno ku dunya ne ku akhira. Kubanga ate hadith eno singa oba ogisomye oba singa oba osomye ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabikoba nti Allah ajja kuboneka nti ayanukula duwayo gyoba osabye. So omwadamu yena n'okuboneka nti ebigambo ebyo akola ki abyega n'okuboneka nti abyesomesa n'okuboneka nti abiragana mu bwire obwo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byaboneka nti abutegeezaamu. Nabbi atukoba mu hadith ngeri mu Sahih Bukhari ni Sahih Muslim atukoba nti ma min abdin yata'arra min al-layl aw yastayqidh. Nabbi atukoba nti eziramu idu yena awawumuka mu bwire oba yaboneka nti akola ki azuuka mu bwire fayaqul yaboneka nti akoba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma yaqul Allahumma ighfirli. Nabbi alikoba nti ezzamu Adamu yena yogera ebigambo ebyo oyibonose binene naye ate ebigambo bitono kulokubanga Nabbi akobye nti singa omuntu aboneka nti abyogera bitegeeza nti la ilaha illa Allah ezirasaana kuboneka nti asinze kutaku Allah subhanahu wa ta'ala tokiwa Allah osike mu bwire kuboneka nti wanjagira Allah subhanahu wa ta'ala mu bwire wahdahu alibwana munigina la sharika la eza kinjunjana kiboneka nkingira mu bufuzi bwe obukuboneka nti ni Katonda yenka lahul mulk obuyinza bona buliye walahul hamd n'amatendo gona galijali Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir yana bwesho Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu akirina ku obusobozi. Nakwa subhanallah wayabukana Allah walhamdulillah amatendo gona goyo Allah wala ilaha illa Allah Allahu akbar ereza sana kuboneka nti asinze kutokiwa Allah Allahu akbar Allah wagulumira Allah ni waka asinze kuboneka nti oli munene nakwa wala hawla wala quwwata illa billah eziraina busobozi eziraina mani twakungatwe Allah subhanahu wa ta'ala kutonga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yakoba nti singo mwadamu ayogera ebigambo ebyo yaboneka nti akoba nti thumma yaqul Nabbi yakoba nti singo mwadamu akoba nti Allahumma ighfirli ngai Allah bangu nsoniwa au yad'u oba yasadu wenona ay Allah mpa abaana abalungi ay Allah nkusaba emali ay Allah nkusaba ki ngaka alina kubuliribwa takitati nti oba ajire ku saati ndio ajire kola ki akali kubuliribwe. Nabbi yakoba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule duwaye. Nabbi yakoba nti singo mwadamu ayogera ebigambo ebyo Allah aboneka nti ayanukule duwaye. Nabbi yakoba nti fa in qama wa salla singo mwadamu yastuka yaboneka nti asala qubilat salatuhu Allah subhanahu wa ta'ala ekize swalaye yaboneka nti ajimu wamu empera nabosho mwadamu yenna n'okuboneka nti ebigambo ebyo abiragana bigeme bibe mu bwongo bwo zuka ng'obwe ni batufunye mbwire mani gasala zuka obwire oboneke nti wanjege mu kubulidibwo Allah ida kuboneka nti anukuledwayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.